pred jedan od najpoznatijih marketi v Bratislava, Slovačka. I ajde sada da vi pokažem na kakvi se cenite vonate. Iako tukaj je mnogo ladno. Inače valuta koristat evro. Cenite da kažem da se baš evropski. Jabuko je 29. Zelenčukov. Упаковывайте в акции. 200 центи. Bilja, imаме automat za flaše pobiranje. Тук smo го делот на децата.
pogledajte, milka. 5 eura, 49. Milka, to je izbor. Tako, ako vzameš predvid Naplатите? naplativen standard, cenive se iz kapički. Da. Isto hrke. A se dva se ponaša. Ej, a ste ga najela tist, ki je tako propagandu delala za njim čaj, kamočani. Ja se sam... Tiste niščeva. Ja, očitno da ne. Ne vem, To vse su popili moguće. Pa vidite ljudje, staropramen, litru i pol, euro 99. Pivo to jeftino. Pivo je jeftino. Znači najdobro ovdje da si pije čovjek pivo nego voda. Evo, pogledajte. Budweiser, 79 centi. Staropramen u staklo 82 centi. Pa pogledajte koliko je jeftino pivo. Pogledajte ljudje, pa ovo je nevjerovatno. 49 centi akcija. Kelt, pivo za samo 49 centi. Aj baš tako kako mi što rekao. Više ti se isplati da piješ pivo nego... Voda. Voda 69 centi, a pivo dobiješ za 60, za 49 centi. Pogledajte, ovo je odlična rabota. A to so tisto, pa maluka, veš tisto. ja, za...